ate na soni dia hita nama kamarami tu soni pe soba nami tu kolang akong pe pasat tami songon nakingan mun makurangi hulung rata dia abang do dia mo gabi iya dono masuk na dua si titi mana sumpah hulung mo ang kulas ni rumah tu soni pe na boy tarpatat tami amatare batamat to na manggohi pasu dia tu jalan daron aksi hor di rura pangalawan ay na ito tudingan ni ay to ba asa hor jala gabi mahita namar hamananggi do namar hula baru dan gamay tayo tamar sebelum jala hok mahita di bagasan sa danengo ta soni mahang do ni siwa taton namin mulate mani bata mulate mani do hita saluna sinopoti mahami mulate mani hita mulate yang dito hatta soni madi hamu ang gidulin namin dia matutuson number 2 asa balitang manabagabi nani tapo-tapon arita nama marang gido gabi ala tong tokhot ta bersibau duluan opito tudang gidoli asa tari deh kita dak kada marangi matumpe orang mangulu bihan rotu hamong gidoli nami mangulu binauli mangulu binarigan betung orang nami pinaraja amang agidoli anggi mamartamin kita teman-teman merdu de bata asa dilem kita gajang nur lambu torok nanak kapinok parta soni nang boruta amang parmusi nami asa roma hama sulu ulu badi hami akan nama marangi ima dihami binok parnepung nami ima pura jala gabinon asa benta mang jogodang ulu binon
batikok kutu rumah dol ni sabian sahudia kita mengalahkan hidup karena memarangi setong mahot di pasukan Tuhan jadi suang soni madi hamangi nami na bos darohan nami motumpen nona dum sae di tormuna di patikian nonni iko rapat dapat depo di tanah nate antia na tormuna kamuna dok ke sebesatot tadi jadi pasata partikel tuamu melate Tati mata aja tujuan nero tutu kita paparangi Bodi bagasan rohita masih menamina sama lapak ngikalo masih tukul-tukulan sama suha biro bianate. Dan mobil itu abang iba menang grete. Posro aku abang nang soni nang yakang ipatu pahon nauli di najuta tahun. Tidak najuta tadi yang doha toras tubuh do bain di soko di badia. Molo burucu iba marna toras dan tubuh iba martangnya ikut dapat do akka Saudia. Pos dora aku di sini. Jadi ibe permusik nama lo. Kotor ramu ubah pangaritaran na. Iya, tangkau pala sakit ate. Persahatan ni. Persahatan di hamu tulang namer raja sinaga. Pajo persahatan ni. Tulang namer raja sinaga. Kuda pe pangaritaran na si pigo da baroba si tabi da bidong toba. Kuna pasiga-siga dala babawa asa manasu amat dahela. Neu pangaritaran na. Ada hamur raja nami salut nahulola nami wisata parti kekomuna sosoni menang dihamu tulang mangihum nami raja inon silalahi tulang rorobut manurung asar pak mahur raja nami diharoni hula-hula nami tulang nami sinaga naung mangguraho kami mangaliatin kitu kami jadi songoni manang dihita tabajolo asasiat songoni ma dihita tulang sinaga hula-hula sinaga bona tulang sinaga, bona niara sinaga, ala obat haroro hita di sohon. Sahali masuk mahita, song-songni nang hula-hula nami raja silalahi. Doho tulang nami raja manurung, rapat masuk mahita raja nami. Song-songni nang dongat tubuh nami, poparanyo puta, toga sinaga, nabuluni. Nadong disibisahon, motung do parabat. Masuk mahita, song-songni nang raja di buru nami. Bere, dohot iwe bere nami. Sahali masuk mahita akan mengguru kaito dari semua ini mah goro-goro namin sian sinaga di semua mahita sudah lumobi dihita paparan dia puta to sinaga na boloni si siapa si lopo si siapa isok kita batulah mengarah dia batulah stokin doa sama sepasang apa doa mete jadi semua ini mah lumobi ma ala nang retari tani son ada orang so masuk kita mendapatkan amang beruta lumobi ma dihita namar dongat tubuh peparan yo puta tugas sinaga situ luopo sisi ama asa hamu manian nalaho mabuan odorata kupasaha ma walap sangat hamo sama domo asa ditomo-tomo hami jo diharoroni hula-hula nami tulang nami sa luhut ka asa bedamang jo godang panamonomoni mau lihat mah
dito hatta pardinggan basay di hari nauli di bulan natinggan naon di pernako di mata ni are di naung tapasahat lumubi hamua kapaparan ni iwoto nami on naking si panganon natabo tu iwoto nami na guru nami di tikion noeng di guru hamu mahame sian tulang hula-hula bona tulang doho bona ni are jadi nang itemu-temu hame tu harmangan di utamu ada orang masuk kami dulu kita hai majo gudang nami ati emang buru jadi paramusi kami inang mangalari hame di solahu madabotor raja yang buru nami margasirait dilo natu-natua siajur mula topa main magodang mula-mula di hame las badumu ma tu godang topa
Atas siap, udah siap. Tuhan mengasahatane di bogoni alamamuna di pertikianon ala adong dobuo kami di son moras puni pulihat lau kasahaton nami dura dari boru nami do hamo kana marhamarangge ya betul di pertikian dia biates ya betul so mani mabara anang dihitir tu boru nami boru sinaga bonor ngadong ni udo jalo hita boru nami boru sinaga bonor jalo hita asa upasahatami hudo serbang Lumuwi ma tubo parani iboton namion okuan reon dokot nasidak kana marhamarangge bae ma godang na uparbusi sia turang karoronane Aku
Parpungut mo po rin siya, parpunguan, rapak kam sudi. Lau pasaton urus nami ima tupau punami marga sidai tidak bisa patikenon di salamai na gade rohani nasida pasangap pun dan tujuana apalagi baru murni dan tujuana di pasat asida si panganon dan jago tula burunani ima opuan re borusinadon las rohanami mediyeto dinami ui ben akka kau punami nauri narengan maradukun gadua-duana jalan ikut lagi di bodan di debata ima patik palimau ini seluruhnya mang lau pasatu naima akas deras diroha takali nauri narengan tu akka kau punami bersatikyon jalani mamit tahami tuang padinami bekamu naruanang marulupur tuliki ainung marulupur rohani lapurkon inong macaro si mga nagagsago iba na siya kakabirok karnay so kani mamang iba na mamang Kami ulo serbang haroronami sian hula-hula marga sinaga bai ma godangna nasi buku ini bai natur maligapen Hati,
pasar tami jo ulo sima tu umparan di botona miawan bar macam musik nai siatur maranak siatur marpuri mabain Isok komen Andre.
Iurdo perlangitan satu pertikianon bohita marlasi roha marodo pulo Maria iya daging nampedita. Jadi perdulu mah tuna buru apa andre tulang bona tulang doho bona nyare lasma rohamate naburuku mau lihat di Tuhan ibu isada rohani kaboparamon lumugi dilaiku amani andre. Boy dia kalau sarupus ni roha ya kamu paramon aku itu laksana. Jadi perhitian ni roha ya kamu paramon lo boy sadaronan i bobo ditanyang udah sudah. Jadi lamtu sehat nama homo gajah umur teh sahatur nomor ini. Asa orang nami semua ini na tua tu na borok teh ada haduka tu betul ni loku ada hati tu betul ni hormo. Nang maho na borokku saur madua matugu tu bahoku satu nomor ini sahat atau tu nomor nona aima tu na borokku soni manang tu aka laiku doa kai botoku aka tuguni na boron halu daw mandokon ay tulang mo nakiman katay kabere kuit na do jadi Muhammad hodok mo ben laiku ada buruk doan ay anak ni amat sarau doa jadi mo na tukudok pe sian hatani tulang mo na niare lain jadi mau lihat mak jadi mau lihat malaiku na berdu awan yang re bola robo buang Tuhan itu sepangapolo lubo bihami akan awak hamarangi laho pasahatos sepanganan nadabo tu oma dito toko ma arina ima di bagasan sadarion ima lasni rohanami saya bertaba-taba makau dia kena lihat di hodi pas mau sadabo akaba bagana roma patsariako huyo sadado rohanya kay botomono te kena limon lumubi di hamok kena marhamaran ya itu laksana dan mungkin hola ko itu laksana ala di holam tuburi nagurunan yon roho do hamok kena marhamaran ge lumubi di persinabung na batu ya jadi ba sirono nami lumubi ma tulaiku doa kay botok ko parani na dua asa bonani hautoras para saran ni sadua na burdu hamu marna toras saur mahamu tong dala berdua ngadudu asa pinatikon hujur ma nito pinitobian ia dunia be hamu manaka koparan ni kana burkon saya disi mahamu dapotan aka pacarian ngadudu saya mesito batu matong perlingkungan si borok di bataro tong nomor 2 saluhuna mahamu di parorot dumobi mati hamu kana maharanggi dohonon nami masong ridot na dua tapuda desi wakating mari dulu ni perlindungan horas doha muda lagabi ak kamu namaramarangge ala takas do ida kami namu marsi baik sasaha matuk sulu kinugo matu-matian ni tigaras doho mani ronang di bulan dumasaha ulauta dumasaha na boron magaro sibangan natabo siang namu saha maita tu panggabian saha tu marhorasan uhuk mahita di pasu-pasu Tuhan tuhita sundi puru ni hasudu kesinaja ala opat akainong kamar tarigan na parjolo sirai khusus organum baru pasari buntu manigas baru sirai turbesihan olima halak nakon baru kami manunung lay simpang lima akka inong kamar tarigan iroto yung pukosto na bodo ni saha manong muse tunamar paribak kamu yang masih lain keputusan pemangkuan ini. Jadi ala opak doa kenong teramar kali lewat punggungo amanyan re, pas sesurgalung siap kangen, madok katata pinasahat, madok pas sesurgalung mate, ala itu siap kangen. Mumpung di desa kon waktu kita, ibalik kami asal ujan. Nah, serai itu siap kangen. Jadi mau lihat di Pumatang, ilo kanami nak ini, kariban ni inang kokuan deh halas metua nami, las soma hitan nom, las soma tu paturu, ya holang ilo hatta namar natu ini nana sida, jadi sok kami amang, namar kariban inakta. Las tobe nomor dua tu, ngaisor doa amat percibahan. Jadi tulis semua kan harorona memang las maromo. Angge bawa sadar hak taulah itu juga neron. Yang kena berparidanina di harapnya tiap tahun.
Jadi di soka memang batunas manorohamuna macaro haroro nami. Gainong? Ya, Katanya kok kami ketemu di baribamon sudah camumur songat inung. Kate, jala gabe mana anak margo saat ko namar nono. Gainang, di songi mah atas siap kami singkat. Jadi melihat emak di Tuhan melihat emak nam dihita saluh nak tarlumu bima dirajani hula-hula nami marga sinaga nang somoni di inom nami na mga liap partikian tuhami madohata tu na dua nami ima diapala tikyon dihamuna paparan ni na dua-duon diapala sadaryon di pasahat tamu ima marsipangaram na tebo ima inom taon kami petutu sian degal lega tutur bariban di dainam daupung las doro wanami tohomahamu namar ningot ima pati palimahon nari kurahon ni amat namar tu de bata napasangapon natoras na laos majalo pasu-pasu sian na tuodon tuhamu saluhu na akka toparanna jala tiur songom matani hari rodang songon matani bulan diulang muna dia pala sadarion jadi dohonon nami ma songon hatani si dua-dua dioin na aik di sumur gajangin na aik di bondar tadama jala tanyangta dua mata nomor dua di mata dihamuku parani na tuon si gajah mumur jala si toro pinopa songon mau lihat tema jamaah kalibata mau lihat tema songon diamu rasa sinaga nama ngaliat tuhame pariban mana pinopanna song nema tuhanami saluhu nahamu maka serai nadong di basiano ya ya song nema tua bang liba do amanandre akang oh amarat do kolam namuda kodu namuda boroamu suri sirai sikiso abang nami gabi bang udah gabi itu dia mah jadi mau lihat dia bakal bata di hamus budaya saluh na marang-marang molo hubereng do mola sasada bakodo tuburi na mudakka alai tundengkadu huber kamu nakin ima tortor hasutoni arong do hatani na tua-tua na balik tagan na bagabe tumutus kadua ari mumat tong gabi bahanami narong disibison nung ngadenggap kami hamu kami ang gimuna nama si baru madudu orang mamusay tua bang liba abang lewat orang non nerobe presiden Prabowo lagi mau asal arong asal lain ada arong dua sada makin nilai na kahula-hula tayo sotong ipangido lah isi kamu ako perpejangan kecuali dia kasih itu pasti lewat orang na Prabowo jadi kedua ahon pos gogo na nilai Tuhan hari Minggu abang kepasahat kamu ada udah non ubah dorong di Tuhan ini harus disimak lihat kamu lihat yang muda deh sekejap satu kosong dari dua ador haluk kami tunggu di lobu ador hati ini tunggu di lobu nanang saruma dua mau abang doakan kayu di pahopu sama kemarin berdiri sama tong tunaman no mbak tutu jadi ina muda kalau kamu kami tidak soalnya mendoza dan mau itu memang udah rumah orang mau cerita nah udah kemma menuju jauh na jolo mangoli tahu siapa buluan kan mangoli awal sorok kene kalau Roma na muda kon gampang may beres na arong isonin na ali ujung na dung mga luwa agi lipertang arong kene iya kecuali kupak iya asli na jadi sonari na muda muda bayo na niyam ni posro bayo na ni kupak mi bayo na puya bangan na jadi sonari ma las waktu ala ni biyong din na muda saya canggung au banyak kedai na udari asam gir kalau sepura bangun kalau siar aku
Maunya ada Tuhan, iku gua mau roy mana gua celaka papa. Ada. Gua nana mau. Ini namu enak ini, tong ini sebal. Ayo. Udah ada mah, nang udah. Roy terus pera semut kia. Jadi semua ini mah Tuhanmu abang nang. Terus trauma deh. Ada yang muda. Kalau kamu nanti salah kami ya, kami kabariban na ada. Kabariban situ di kabariban ada. Jadi ras meromla. Jadi semua ini mah siap kami raja kami. Malu tu mati penakin akka. Ada nabui pas kami tu akka. Waktu bunabi abang kami di sodo muda kami. Semua ini mah ras meromu tong raja kami ada. Sama tuan. Sonni lo majalah mahami. Baribanna do aka piro baribanna baik do rasumaniga tahu juga Jadi menurut semua nipe, nabui terbaik kami, agak paribet do, agak pinok paribet. Saya buat kemana menggoi masuk nak. Ini menggoi mah. Saat kamu berarti. Mengurus sirai siap kami nabi tu rombongan. Obat siap kami laki marga sinaga. Dua siap ulang enam siladahi. Menurut sada siap paribet menara jadi baru nami tu rombongan kami main nama doa tahun nanti. Juga tulang dari bandok punah. Oh, lo berarti dua mati. Oh, lo tulang. Jadi ini narwaku masih kau pasahat kami, nakasih pasahat kami. Naswis ko beham hulu behami, kabuat dos ni roha. Ada orang sau pasahat kami tu hong pertikian. Dorong kami naroh kami mangulu bihamu. Wah, ngoro. Naroh kami tersonom matulang. Di Banggalio kami mah akan dipasahat Tuhan. Di salun kami akan oparamon ni. Baru Roma kami mana-mana paham. Kasolira tulang. Napola bero kami mangulu bihamu sada ngamerek tikian deh. Nah, jadi mau lihat deh. Jadi alana ada di na hubadalan. Ay nang risko benakit kamu na hulu biami. Jadi mulu tungima las maruhata. Jadi sama bertikian dong. Mulai ada mati hitam, mulai ada nang itu hatta. Terlubui mati kamu saluna sa horong di hula-hula nami. Tulang nami rajai sinaga, tulang rorok nami rajai manurung. Hula-hula naki sinaga, tulang mangihok manurung. Bona tulang sinaga, bona nyari sinaga. Gabe. Dohot pariban ni opo nami nakian tulang takinang teh. Dulu gimana kiyo jolo sirai mate. Baru si bajuta manurung pasaribu. Manurung pasaribu. Oh lo. Tosonin ang kapariban ni nami. Las rohan nami di harerong muna di partikian ni. Ima terlubo salut na horong di hula-hula nami.
Gabe saat to sowan boros dibirutun dito ay manawag dito kami. Suang soni ulos na gandang. Asa da honang matutu sowan ni matua. Asa firmin na poki baul ba ng mabacaloman. Hiru bato dinami sa lubuk na. Saya lucu-lucu mana kabasokan. Bapak ada raja nami itu lang mapudali. Soal ulos na gandang sutorong rabu. Anggiat matutu. Labu gajang na matutu umur ni dahil namon nila budorok na budorok karna. Anggiat margite ulos na gandang sutorong rabu. Lasma daging nami. Lasma nakbar dan nami. Anggiat matutu sada orang sama dua. Asapakan tutu nama hantu dulu tidak pernah marobian. Oh sama kami saluna. Jaka pakai lumung nama jalo. Saya bagat dan madi hamu bulan-bulan nami nama ngane. Kalau raja nami. Asa tator mahamu di bari samuna. Asa romahan mana pahamuna. Bosor hamu raja nami. Bosu kok doso panami tu hamuna. Tanpa alana ala hamu di tulang. Hamu do tulang hamu bona tulang hamu bosor tulang. Bosor nami do. Jadi kita kada memerangi. Asa satompa asa horong di udara tasudera. Asa detur hidade. Akas setiok kasopa-sopa perbulan-bulan kali kutulang kono asal surhana asa sausoran nama dua asa silalang murung-murung dan salah murung toba dan akan marung-murung nama gura doh nama dua juga malas di amang permusi nami asa sopa hamin asa horong di udah anu salah hutta asa benda manjuri hami kota sopa pada motor raja di hula-hula nami. Hula
itu, hatap kamu. Ika